Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Come in, you want them come cry. I'm on the way. Smell my go all day. See this. Come in, Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. I'm a federal backup. See this. Just to cry with tremors. But you want to be. See this. Get down, baby. See this. Get down. Ahinkai FM. See this. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. I want to dress for you. Man, I want to dress for you. Man, I want to be a man, I want to be or should be a come you. Can't over your pay. Now, my uncle, I have to listen for Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. No idea unkwana uni. Unyesika unukrofo kwana moche. Sanye mitimi bempura example sibisu. Ebesu ne bisimi. Ebedi di one bibo. Ahinkai FM. Ebesu ne bisimi. Ebedi di one bibo de. Ebedi di one bibo. Ahinkai FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Menye opemi. Yodomi o. Yeyi mi na mbabuwa. Ama washe. Yeyi mi na mbabuwa. Ama washe. Yeyi mi na mbabuwa. Ono ni nature abosia. Ono ni nature abosia. Danga zanga zanga. Iwama. Ahinkai FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ono ni nature abosia. Mesa ono kewa. Ono ni yesunye. Mema wana winye. Anya wana mawo. Ahinkai FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Miss Marshall was never done. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. So what's the happen? We look up Brema. Ahinkai FM. Sisu bibio.
So on Friday, everything is possible. Hey. 44 minutes after 6, live on Ahinka 93.3 FM. Hey, 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 it's a freaky, funky Friday. The 26th day of March 2021. Baby, I did the abiduni. So online, no. I saw you there, actually, there. Abba, when young woman, Sister Bibio, I saw you there, actually, there. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Ate Ediba Ahinka 93.3 FM. Enu tie de radio asese de yanko ache na enen so aka ya ka tie asefo ho. Ena no pai se nyame aye wadom na de papa ache wa fasida fama osusu nyankropon wa ye bi. Yes, sound. When you see kind of do you. Pem. Hey. Sister Bibia. Enchane yare abonipa. Eni ti abrabo na ho moro. E wo se usisu bribi. So nya line no. Gaga. Go. Natural say mimini da beda na ejina efia da so se ena no pay yenjimedie yi ebekọ yi a na wo ahwese de ede asase I tell you aba hey so the team is ready. Myself, I am ready. If you are ready, let's get started. Nayanki anima. And Utianas Yasin Konyani Ekosu Ghana, my political current affairs to show live on Ahinka 93.3. A friend to tell a friend that your favorite program is airborne live on Ahinka 93.3 FM. And Utianke Jangum, Nyanki anim. Team, now you're ready. Nasesua. Sana brabote. Tada. Hey. Ahinka FM. Entianas yebebo wedi nkomo bebre no enra. Finance Minister designate Ken Kuntunkunkun Oforiata appeared before the vetting committee in Parliament. Emma womo tutu na no. And yebebo wedi nkomo. Samson Education Minister Dr. Ya Osei Educhum wawedi into eye atimota wo school rasta blues ne a whole lot onu so gbawura mu bia na ebedi mu nkomo wo se hwe na Ghana fo pa enkrofo etenke ha wo mbekọ mass o mekwa ko check se de ne me ko wiem mo so muti ha na mo dwene rasta ho ye serious de enti ne ebebo mu adi mu nkomo NPP NDC wo so de abo ani ubehunu na flyer bi apie we se o represent NPP 2024 Endra Krade ba ko e ba here from the NDC camp the minority leader Hadrisu me pato ye yanko ha CEO aba hey see why what is This year, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinka 93.3 FM. Yo. Ye François. Road accident kamia kwese konani pa is on the rise. Entiane ye bedi emun komo ebisa we not doing right. Learn to keep quiet over breakthrough.
Learn to keep quiet. Madam, wanu break ya pie. Koko krompenu amanyama. Sister, okasa dodo. Uju ho na abeji weni so. Wo pre na abeji weni so sister. O pre dodo. O pre me say wine na hwan. Wo pre dodo. No ni bi opri bi oginani so. I'm telling you. Learn how to keep quiet. Kan wanu tum ewa ade anyankropon ayama wo no. Enye ne ma ni nyina na ekodi ho adanse wa so dem. I'm telling you. Oka say ukoduru asore dem ya se adansidie udie biribia de bia ye fra adansidie ade o adansidie wo kan wanu tum kakra na akasa dodo adansidie no bia nka se nkodio sometimes kra no kokogina ho no mo ba wura de me da wase e wo de waya ma me nyankopɔ de wonim enye se okɔ kyerɛ nsɛmu bɔ wataaso no ene ehunu sampa onko ani nyame ye bibia ma wo obi anyame ye bi ma no. Learn how to keep quiet over breakthroughs. Okasa dodo yi be mana kwa ko hunu me maame mabusuafo o se ye nche obewa me enkrofo be sanwe guga lemu amma. I'm telling you enye nsam ni nyina na ye kan me se de enye nsam ni nyina na ye kan nsam ni bi wo no mo ye kan anu tum wo ho ntino sua sa wo kan wano atum e wo nneoma bi ho enye nneoma nyina na ebie ya no wano break ya paye nti na de o tiretire mu de kire nkrofo. Learn how to keep quiet over breakthrough. What to say? Obi baba be ware wana se wukunu ana wo mpona boy no wa ne wo ho no waka cho so be ware aware ni nyama so enso bororo ne so ho obi ate sister o pre na abaji wani so wo pre na abaji wani so ena obi so obefo atukwan akwantuo no kura nyama so enso so omanfo a wo mpatam ho nyina ate brother wo gidie die na wo gi wabrabo yi mu ena wanu break ya paisa nti utumi nkipu secret kakra bi enye nsam nyina na yakan unimu ameka kira o kokinkan Ecclesiastes chapter 3 the verse 7 but all Bible we no so we ne de nim sasa sarabro nsam ba bi aba ha wa be delete afri yi ne so kora Bible na wo we ne so no sasa sarabro nsam bi be delete afri ha kwa bi asanti we bi one de ne so check mami Ecclesiastes chapter 3 the verse 7. Sister okasa kwanu tum brother okasa kwanu tum madam wanu break ya pai kwanu amom wedding fama o en sabli bi wonu mo ye kan anu tum edinti no nyumtofo bi bo no nyum se ye nyankopon eya na odi yen kosie ansa na odi yen na bechre tie sa odi yen kosia eya na odi sie yen so di yen kosia eya na odi nyini yen bazaye kumanu ye di na odi okasa wokaso sister na wo beji weni so be me yo ba be ware we kwamponi o manya ntoto yie enso so odi adane twia pia wo we na no pa wie nwumre sister beji weni so ekwanya kakra bi ye se ebie ene wasua ehun pictures a wasua de akogu Facebook kura e bura dwene ntia ze so o mo obi anu se nyame ihira wo saa o prio na abeji wani so adai asante sini phone na to nsuo mu ana Ecclesiastes 3:7 Ecclesiastes chapter 3 the verse 7 siasa wo beka wano enya de ni nyina o enya mami nka sam kiro mami nka secret bi ni kiro enya nioma ni nyina na ebie ano kasa wo ho o ade ni bi wona mo aka wano tum Bible say to wano nareka ye de ba de to wano nareka fa credo to wanum na de ye ya no wano break ya pai mati asem aba si afrɛ mi o ya frɛ mi adwuma nim ya se me koye adwuma oh wase me nhyase ayiya okasa dodo okasa tie Bible no kanya mi adwa kyerɛ wa no pa yi Ecclesiastes chapter 3 the verse 7 Bible says saying tie Bible no
Or say a time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak. And you be any kasa ho na kasa dodo. Chile ma saying. O kasa dodo. Or say a time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak. Enti enye de bia dansidie ye fra dansidie no di mirika nye de bia da ena wo kwa wasa wo baba wanum ko bie wanum wo de bia wanum wo hye 2% from afam dabi enye de bia eto da bi na akoko gina ho no mo a awurade meda wase e wo nioma akese a wo ye o mabra bom adom nti amen ko gina ba bi na akasa dodo sekuni bia ne kasa ten ko anu tum se nyankopon asase ye bibi wo abra bom wa asase esia wo abra bom a kan wanu tum wo ho na de koso afa so aseda fam anyame enko announce enko bohu dawuru na akasa dodo bible say dey a time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak. Ebre no so na se wo se wo kasa you will speak. Na de bia wo beka na ɔse osane wɔ ne brɛ na ɔpam wɔ ne brɛ kom yɛ wɔ ne brɛ na ɔkasa wɔ ne brɛ osane wɔ ne brɛ na ɔpam wɔ ne brɛ kom yɛ wɔ ne brɛ na ɔkasa wɔ ne brɛ. Sister nyabotre wate bɛma na ɔso bɛware wa wodi nyabotre bibia bɔ ani wie na sɛ wedding da no so a wedding no won konkɔyɛ wɔ mpaase wobɛyɛ wɔ nipam nti nipa behunu but enya nduru hɔ a kɔno tumi na de kɔso abɔ mpa yɛ da awurade ase sɛ wayi saa bɛma no de ama wo ɛne boy we de wo sika pa o wo de an utiri ayi kɔso a kɔno tum na da awurade ase ɛwɔ ho na enya de nyinaa ɛne ebie ya no ɛkasa wɔ ho bible ne sesɛn anytime ka say me de bia masɛm am de bɛba no ne ma ma scriptural foundation no akɔ hɔ o kasa dodo you dey talk too much why you do mouth talk like that. If you learn how to keep quiet, shut your mouth. So what you say? So yes sir, e brand so na se epia wani munyam mu na munyam no e kɔ de masa fo awurade na wo so so unyam mu anigye awurade nkan ho no mo ayen adoniti amen. So what you say there? And me kai so what you say? Good. Kaba. Yeah, we're trending stories and up here. At Motor School Rasta Saga, Joe Wise drags Black Rockstar back to Parliament. So him Joe Wise, Joseph for say Owusu. Asante be kwai mrahye bidwani. I say Black Rasta was saying can send me to any was so mu atwena se popra se kede bodam for her. Or so on some brand mu bisa ne same yellow Jacob budgeted 150,000 Ghana cedis for meat pie in 2016. NDC regional organizer regional organizer or central region or say Alote Jacob sa ni bu afu a workasa to ayampia ni nyina no nim de ntia. Yes, he acquired campaign 2016. On for budget him, or non quacotnas will mind one about fitano. Wouldn't budget or the buy. Or the 150,000 Ghana cedis budget in a bread. JM said, when the cotton meat spa. Now, meat spa, the minimum see a have you, see a Kosovo, see a no Pakistan will be him. Now, no, they buy JM with him one or say, hey, Uncle Alute. Meat pan for berry and on 150,000 Ghana cedis. It's a man farmer. And no, not as a woman before TSC Papazua. I see a come what to a young piano. And any NDC regional organizer, I bet in the two. Okay, Mami Fawenthem or say court sermons Nanama McBrown after she refused to appear. Nyankopon ya domo ene ye hwe ni musa Nanama McBrown. So obeka ya brand here Bulldog kotina ni show so ma okeka nsem bi ma de how they buy. Ya to sa dia friend Nanama McBrown say court for obi abeko. Enti anu so ye nsem we trend ya no pem ye hwe weather updates. Ewie mu bobre. Ano pay a haze. Awia nso awia bebo ye kwa nwumra bon se wie mu breki sa
enti na ne omo pa kyerɛ nyina ne sɛ ene de awia e wo wiem ensu ahoɔden ne nhyɛ de ne nsuru bebre saa ototo ne ɔma no ahwɛ kwan abefa so abɛ ne yie me da se me sorry sona sports for no atwa so running away before the time to we not understand because always got a big problem of this author for always last 4 years the same thing they did, last 3 years they do the same thing, last year to did the same thing, this year to the same thing. We don't know the reason why Kotoko alone do this kind of bongo rascals things in this football. This football is playing friendship. There's no any harm in trying. And if somebody beat you, you too can beat him.